Kabla hujalala leo, nataka nikukumbushe jambo moja. Usijilaze ukifikiri kwamba hakuna anayekujali. Kuna mtu anayefurahia kuwa na wewe kwenye maisha yake. Mtu ambaye hata siku ikiwa ngumu, akiona ujumbe wako tu, moyo wake unatulia kidogo. Na kama leo hatujaongea sana, usifikiri nimekusahau. Wakati mwingine, mtu anaweza kuwa kimya, lakini moyo wake ukawa anazungumza juu yako muda wote. Kwa hiyo, lala kwa amani. Na kama utaniota usiku huu, usiamke haraka. Baki kidogo kwenye ndoto hiyo, maana labda huko ndipo nitapokuwa karibu yako.